none ntabona vyaseye ntabona ntagabona urabona oya kwe ntabona we nturi kubibona katabona ntagabona umukobwa yitwa gute umushira uyu asa gute niyo ndamukozeho gusa cyarumva ukuntu ateye ameze gute ndamuyumvamo ameze neza ko ndavyumvamo gusa uramuruta uburebure ikingana kimukunda uyu myaka 2 mwakundanye uri impumyi kunyene yego ko yera niwe wamureheje uyu novuga ko ari Imana ya kandi n'umugabo nishimira tuzanabana mu minsi iri imbere ahubwo tuzabatumira gusa n'umugabo nkunda ko ni myinshi abavyeyi biwe baramaze kukubona baranzi barambonye baramuzi abavyeyi biwanje bamubwira ati ale ujya mukobwa ni mwiza ariko nituzi yuko niba ukunda vya vrai ako je nkabishura ati ujya mukobwa aragukunda tunyene ego utanambona muzi ngo ndirabura ijwi ukuntu uvuga birangyohera tunyene uko ya guys mumeze gute muri bien muri fresh cemeze neza mera nk'uwegeye no gato sasa rero guys je ndi mwisite ndi mwibarabara nyene ahantu mu Carama rero nyene tugiye gukora ikiganiro mu Carama majara ko bana Sky rero cyambone ibintu ndavuga ati ibintu je mbonye ntegerezwa ko bibereka sivyo reka cameraman ankurikire buke je ndabereka ikintu nabonye namwe mutegerezwa kandi kukime munsi ya rero bisaba ko nkurikirana pole umuhungu je nabonye umengo ni impumyi umukobwa nawe mwiza ameze neza kumbona umengo uyu mbere safi kwa mbere je twahuye aba bantu urumva aba bantu bujya mubona uko ni impumyi uyu muhungu ni impumyi uyu mukobwa nawe asanzwe abona sasa rero bite meze neza mugiye nahe safi mugiye mubiki nagenda bavugishe gato nagenda bavugishe gato hari kibazo cyari bitwa oya tubwire nta ngorane okay umva ndiko ndamanuka ngiye naringiye gukora ikiganiro twahuye mwari imbere yanje gatoyi cyaravuga ati reka nsenyere cameraman aze ndabasangiye umunzo ko nabonye nzira muri kumamanukana ariko uyu muhungu none ntabona vyaseye ntabona ntagabona urabona oya kwe ntabona we nturi kubibona katabona ntagabona none agaragara umengo n'umuntu w'umusore mengo nagahungu nyene kimereye uku agahungu oya arakwije arakumeneza nubona dako yereka kudutakariza umwanya turagira urabona oya nabasavye permission nashika tuyage gatoyi basi sivyo kuko jevyo ntangaza ko n'umukobwa nka wewe none mufaniki ni musaza reba ahantu duhagara kuba hano hari izuba ni musaza oya n'umusheri wawe izuba aho riri biragoye aho tworonka agatutu sawa n'umusheri wawe n'umugabo wanje none ntabona ni musheri wawe n'umusheri wanje mayirove wanje n'umugabo nkunda ariko ibintu je sindabitahura neza none kumenga uri mwiza umukobwa mwiza kuna n'umutipe atabona oya ibyo ni ibisanzwe no oya nawe urukuntera n'isoni gusa ibyo ni ibisanzwe kuba mukunda kandi ndamukunda cyane si kuvuga ngo ni umutipe ngo njye mbona ari mwiza kandi mbona yarampagije wangu garçon
fresh umeze neza safi. Uyu mukobwa yitwa gute umushira Uyu asa gute niyo ndamukozeho gusa cyarumva ukuntu ateye ameze gute ndamuyumvamo ameze neza ko ndavyumvamo gusa uramuruta uburebure no mugabo nyine ategeze rero je nshaka kumenya ikintu mu murenge kingana kimukunda uyu myaka 2 mwakundanye uri impumyi kunyene koko yera niwe wamureheje uyu novuga ko ari Imana yamunzanye tunyene byagenze kugira mukunda yo muhungu imyaka 2 yose byagenze umva rero iby'urukundo ni inkuru ndende ndabaza abanyamakuru muguma mubaza ibintu byinshi ni birebire gusa niko icyambere kimwe niko tumaze imyaka 2 dukundanye kandi ndamukunda cyane kandi ni umugabo nishimira tuzanabana mu minsi iri imbere ahubwo tuzabatumira gusa n'umugabo nkunda cyane vraiment uko twatangiye gukundana si ngombwa ngo mbivuge si ngombwa ko imyaka 2 ariko ni myinshi abavyeyi biwe baramaze kukubona baranzi barambonye baramuzi abavyeyi biwanje bamubwiye ati ale ujya mukobwa ni mwiza ariko nituzi yuko nibaho gunda vya vrai ako je nkabishura ati ujya mukobwa arankunda kandi cyane gose kaje ndavyumvamo uko uyu muntu agukunda wenyene uravyumvamwo uko nukuntu amfata nomba tugiye gutembera nk'ubu sinanzi yuko kwanza niwe bita koresha umwanya ndio ndakumva nyene anya shushu anira fone yiwe numva ukuntu ubwanuka oya uratukanye kandi nziratukana urambabarira koresha umwanya gusa ndagukunda tunyene ego utanambona ntuzi ngo ndirabura ijwi ukuntu uvuga birangyohera tunyene ukuntu okay none sister witwa gute mbe Miki uno muhungu wamukundiye namukundiye iki gusa niko umutima wanjye numvise nyine ndamukunze tu kuko sinokubwira namukundiye ni umutipe nyine mengo ntajagaraye ni umutipe ubona ari umuntu nyine atuje dushobora kubakana ashobora gukira urize ko azokira Imana niyabikora agakira bizaba byiza naho yakize kwera yakize akacabona abandi bo mu bisanzwe amemukiye Imana iyo gosa naryo nokora uko uyankunze ntabona nivya nkorera byose akabikora ntabona sinzi ngo asaguta ariko jewe numushingiri naye bambwa ngo ni mwiza ariko je navyo nobona uko simbona bakubwiye ko yirabura canka ari inzobe canka vyibushe uko bambwira je ndabona akavyibushe ndavyumva urabibona ubibonesha umutima yabashe umutima ndumva yuko avyibushe ndamukoze ko ku matama ndabona ko ndumva yuko afise igisuko gishasha ni wamusukishe umva reka nkubwire umva murabaza cyane namwe ya rero mukundanye je mukundanye uri umuntu mukundanye n'umuntu atabona cemba nkeneye kumenya byinshi vraiment nyene nta mafaranga ndaza afise ngiye mfite akazi mfise akazi nawe urabona ko namukoreshereje nyine waba umukoreshereje urumva ntegezwa kumwitaho kubera ndamukunda kandi nanjye nkiyitaho mu buzima busanzwe nuko bimeze ure mubayeho ari umumenya buri kintu cyose oya nagaruka kuvuga ngo mumenya kuri buri kimwe cyose kuko nawe hari usanga nubwo atabona ariko hari utuntu ashobora gukora n'uduki nawe urerekeraho kubaza ibisho abantu rabiri zuba mwanyemereye turiko turarangiza sivyo ikibazo nakwemera ariko uri kwinjira mu bintu byinshi cyane oya ivyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu abakeneye kumenya ibintu byinshi vraiment kwera je ni ryambere mbonye umukobwa umva umuntu atabona abakundana n'abantu nyene bapfuye n'ababa mama badandaza ibigori baba mama batembereza imyumbati baraba erega batabona nabo n'abantu ashobora kuba yarapfuye ashobora kuba atabona ari afite ubumuga bwo kutabona ariko ahandi hose ari muzima reka kabisa ale nigikukundira no mukobwa mushiri ndamukunda kwera anyitaho
cyo nkenera nkamubwira bebe nkeneye iki ngo niba ashaka gutembera tukajana nkuko watuguye mu kabare rimwe tuba tujana ukagenda nyine n'inkoni ndamutwara nyine ndamutwara akantwara neza okay we ariko we Miki uracareshwa ariko njyewe ndeshwa nturubaka oya sindubaka ariko mfite unkwiye uyarampagije nta bandi nkeneye vraiment nta bandi nkeneye uyarankwiye aje mbona no bareka kabisa mukamugiye muri muvuze mugiye muhira mubahenzoze kubasura turazunguruka nyine bawe na hamurihe ari hamuri hazi naho sinzi vraiment no tugeze sinzi apa ni Carama ha muri mucarama turi mucarama kumayira biri nyine barenze kumayira biri sasa no wavutse utabona sinavutse ntabona sazabona kubera Imana wangu kubera Imana azabona arenda ku mahombi ndafise icyizere ko nza yamanjana ku mahombi bizagenda bizagenda umunsi munzo kukura mu bwenge nkora igitangaza mfate ubwondo bijya Yesu yagira oya ntago wakigereranya na Yesu ibyo Yesu yakoze n'ibyinshi nta nubwo wakigereranya ngo tuzokora ibirenge ibyo yakoze gusenga ukaba intungane ukitunganya mu mutima ugakiranuka kandi ukaba inshuti na Yesu ibyo nabyo birakwiye birahagije ndabashimira cyane sawa murakoze namwe ndabashimiye vraiment ni mu bandanye urugendo je bujya naringiye gukora murakoze kuntiza umwanya gusa niko nyigutije umwanya ko kurikoresha umwanya yego pe kandi mwagize neza pe yego sinamuseze bahayi sawa koresha umwanya sawa yego kundo rabaho kabisa okay ducomoke tuje kuko tubandanye gukora